Kei te kimi ringa wera, tētahi wahine no Papakura, hei whāngai I ngā tamariki o ngā kura o taua takiwā. Hei tāna I nā te maha o ngā waha tamariki hei whāngai, engari kei hea ngā rauringa e otia I te mahi. Koine te tikana o te kura tuatahi o Edmund Hillary I nā ata. Okay, who wants peanut butter toast? Enari ke te iti haere nā ringa wera. It's more volunteers to extend those days because on the days that we're not there, they're not getting breakfast. Kua te kautau tēnei kaupapa e whakahaere tiana, ka whānai hiana tauira no nā kura putanua I te hapori o Papakura. Being loving and nurturing and kind to these children and yeah, it's more than just feeding their tummies, you know, they are our future and that's how we regard them. Tokorua nā mokopuna a te kuia nei, arā ka whai painga I tēnei kaupapa ki tō rā taukura. Enari ko nā waha o e rā atu kei te māharaharatia. I just hope that other parents would come out and give a hand to everyone that's doing this sort of job for our tamarikis, because it's not easy. Ka tīmata nā mahi I te haurua I te ono karaka, mutu atu hei te iwa. Aha koa he mahi kore utu ko te manaakitana te mea nui. Ki te awhi o rātu tamariki, ki te whāngai, and how I just, just get the help atu I rātou. Kua takoto te mānuka, ko wai hei hiki ake. Rapa rata whai te karere.